Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kahinyaw Trap Integrated Territorial Organization Jowai ringkat bat kat Hatlasken area ha kajinyalam Uma Solomon Rembai in charge Hatlasken area bat General Secretary Hito Jowai Izami Yosusngi kilale ia ka surprise inspection ni kajing jurap kensan ha kabalalap ikilai Tylli kitrak kit Dewïong Be-Aiñ bat ya kiti kitrak la ujor dake ejahar bat IT no ha umulang police beat house banle ia ka badon kam kat kum kaan Nakaliang kaseng kalaong bakan yay biteng ban bat haman laki jaka bayat kitrak kit Dewïong kum kadak ban penibor ya kajing jersey kabamsap jong kasorkar MDE. Kaseng kaong ru baka sorkar ka penslem khnang ya kaan banti bat banchalan Dewïong namar badak hayi Be-Aiñ omdon kamsiu khajana. Kaseng ka kenok ru baka jing yok pisa ki katu kat ni kiseng san perthai bante yi ki office jong kaseng kadai nakapisa by entry ni by room kita ki high level. Kaseng kalakan tu ya ki try Dewïong bat try trong bakim dai banyele persya bat kaseng namar ka jing khun jong ka Hito kadai bat ka sorkar MDA ban pelat ya ka jelan na ka jing bamsam. Tapi bo garib ini i market be, ha? Kit moyong be, kanut ton, rupa, kanut sungi nek garib ini. Tamu dong belum mur kena dong macam ni, tamu undur, tamu lalti lai memwit memni. Hadin bangila deploy ska FR apa ka umulong polis rapos ngila akti kulit di kila rai kali stay ni kali ba Dewïong Be-Aiñ di tempat di try kali ro pagi ni try lang bagi try Dewïong ro imde ba ngia le kani kam bagi show ni di try kali try Dewïong andre ko sarkar gawai ba penyat ni kam boleh kila lan ni kali kata kecil ni bu mat sarkar ke kalian jangi keseng tempat jul sarkar kena juga andre sesenan banbiang kang ban jolat ripat ki breu ki bentre lang kene kam ke try kali try Dewïong indon ban ong andre wei ni kwa ba yang tepat iki bagi bentre lang berkeseng kang ba kam ni smart kan ya baik Mendera berkam Be-Aiñ handai kan ya be kapung Be-Aiñ. Ni nakaliang jangka Hito naka cuai area lang ba kajing trikam lang berkata skenya nila le ka surprise inspection te habangi dang ya ti nilap ba ko ke petrol pump kemudian nanti ha botol bat kam kla ba klik si nilap ba lai Tylli truck kit Dewïong Be-Aiñ kuma taka tinangwi yang illegal transportation te haba ka sarkar kamar betha kamban bu kita ki kendon gi Aiñ ban yo matkit yo Dewïong kumba sekwe pat gi jaka ndai ngilapat badan kum gini kali ki biya light na kum kita ka Aiñ bala bu kila kenya kata ka Aiñ te ni ne kalian ni na kesen cepat ko kamar masne di kam de bende kang ba cái bà yêu mình xin vô quay ba cái bữa rip bữa aro qua bên tây lăng cái này cắm thì nakaliang jangi kung kaseng ikawat ikampat jo di kulit ro dari baik dari kam kamu tempat di pun dari kam jadi bukit Be-Aiñ Dewïong ke angkatai kaliang kaseng wajar baru hilang dan ini di ba dilap di na tip sini kamu nyo ay trilang kamu uwi brero nyo ay la ka jakpo nyo ay kamtre kamu pambala ki kiwe. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people
uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.